know when it goes like this. Wansi never hang on a tile, le ua afatonu nei le tula e ono i le tautumala unangal si fongo Samoa to ipili nei tile fo, ea malinea so fo, le o tato le lofam le anga le o le tato tua, ea ua mataita i maima moli mailo so i fua, ea mai se fo i mato wola e le nei aso lulu nei aso luna sultasi, o le masina yuni lua afe lua se fulu ma le lima ya le o tato ya il tato proklami Talofa Samoa ya tuinato fo i whaalolonga a le company supermarket ya amau i Saleufi ya ebe ona ya ila lato wa to mai pela lato tau au ya e vava lua ma le tato proklami Talofa Samoa ile nei tai. Good morning ma loro sei fo manuia ya ele mamalu mal pa ia se tatu o tino o mai lava yo now to tell you si pa io nei u fa fila in fa tala fa to fol fa fonga mai ya ana ia tatu pa anga ya America Samoa ma lon sei fo manuia ya mai se toke lau tala vani fa fila in fa tala fa to fa fonga mai ya ana ia tatu pa anga ya tuno mama ila to lo mau tatu fa salanga ngo penga to fa ilangi ma lor sei fo maua ma lor le langi mama ma lor sei fo sopol nei tai au ya vi ia le tua le o tato toi whelua i pu e manu e le pu e mala ya e le anga le leima le lofa o lo tato tapa au sile langi o sile maasani lava tamaiti e anga ia tulo e uso tulo whanau le aonga wha mai loa ia alfa ia aonga Talofa tamaiti mai tamaiti Talofa lau sunga whai aonga wa mai o tol nei tai au manu ia lava mātou whaftai ya fa pena semana tol tanto proklame mal tanto fa fila le taia o lo manuia ya le tuli manu o pensula ile nei taia fo le anga leo le tua mai tawa to fo i fa tol tanto office o staff to tau le ya ina o tanto wa tongo malama le nei so fo mal le nei taia fo o kasianga le leo le tua vi ia ile lofa ya male anga le leo le tanto tua silma sanina nei taia wa mai oi wa mai oil nei tai au e a mai la usu e a fosil masalo tu ilunga e a po le ua leva na ta pena tu ai ona tangi mai le alarm o telefoni ma le wati a wa leva na ta pena ya fa tala fa ti la tau le ua ma futa va fonga mai lunga tato live ma tota to fa salonga lo tu ina sawa tu ya ele tato wala le si fonga sa mo lu api a mo tato wala le fa mo ya tato sino radio app o tato to ap Facebook page fa ta se mal tato to ap YouTube channel fa talo va to le fionga ya misa ya vale no fa lo le ua
mafuta whafonga ma nei tai au good morning ma lord so i fomaruia ia ma lo fo ile uso i tute ma whai ma sani pe o nei tai au a tala watu le pulenga ma lau whaingaruenga al kambania Frankie supermarket ya Frankie ia i lato la umalawa ia maisa lato wa fale moale o itana malala ia masivaenga sia mafuta mai sale longa botele sala fai mai se foi ia o sivaenga sia I matautu ma lo lavale usu ia ma lo so ifomruia atala va to foi pulenga ba fenga benga company supermarket ya famacho ia ia lato la uma sale mo vitele mai se foi o senga ba loa ia lea wa leva foi ona pakeko le nei tai au ia wa be sivaenga sia ta lima wetono le o le company ia ta pena ta leono ia a tala lo fight to ia la wa ready uma me uma vela male umu a falau al taiao tele vaenga tali lau malu le taiao ia ma vai po wainu au fala au ole tato o vivil nei a taiao tato maftanga ia ole to es fulima minuta tal fitu ona to ila to le tato report ila ta mail tala ta mosa mo toke lau ia tal fitu tato se mai ile wa fa sala nato tato telefon ia ole nei taiao malon to nato pe tali to la valu ile taiao nei tanto proclame mal company le Asco Motors le sunga ya lipa vaonga ya ole to sala ya wanita masalato company a falvalu ngal taliva tanto se mai lolea ya tato tala lipo tia mai le teo fa malo New Zealand pe o masan ya ile taya male taya ai e tato malo fa no ngia nei taya ole vai so ato level nei ya pe ona SLC fo itala forward tato TV iva matato lua apine ia o lo fanga solo ia tulanga ia o onga ia ala ufainga luenga leo lo po trainings ala ufainga luenga leo lo fatino ina mfatu taya ia LT mai le Australian Broadcasting Corporation ia po o vaenga lea ala ata ia mala leo Australia ia ai mai se fo vaenga backmas ia leo lo tali malo ai tanto ofisa ia onga o le benefiti lea ia ale tanto wala leo mal tanto wala ata ona ole maua le avanua fa auro ia tulanga mafuta ai matufa mai fo ile lato silfia mal lato wiloa ia e so soani e fau wai ma fau la ufainga ruenga male to mai malanga va la ufainga ruenga dei ia awan fa tinoina ia ole tanto o unanga e ofo inatu ina ia family ina fa fonga mai moa ia alo tato wa tunu se malo tanto taimi lea o toi lua se funa malua minuta le ton ta lea o le tula e fitul le taiao ia tanto se mai sin tanto musika fa fifianga ba le besela inga ben Talofa Samoa Talofa Samoa, oh na chama chi.
Whawhiwhianga nā musika sui whewhiloia nei vaenga le tai ao mai lau wabesele ainga band hea le nā sausawia tāwhia fia i le nei aso manaia. Manaia le whi au moli mai le tātou musika. Ia, le ala usu fo i al tōtele le āmatanga le nei aso lulu. Ia, o le anganga le nā le tātou porkalambe. Ia, maualo fia tā pena fia. Wa fo ini whanongo te tau ta maiti na ia nafi. O hani ma anumi o ana nafi mana po. Ia le tai ao fau le nei. Ta pena fia lo finangalo malolo to ya ambai se fo yol ta po inga su enga nai whanau ya e pe ona ya ile nei vai aso watalavantu ya ile uso ya naila atalavantu ile se tina ya kisimia mai se fo i ole sunga ile wa o ya moi bausu fal to ya naila ya male no falo atoa lava ina i tauranga i New Zealand ya fa te telen ba mai manuia tele ne yasa ya te tau alofa tele atu lava mo tau. Hatalavantu le sunga muta, marasha le antinganga. Morning, manuia tele ngā ruenga ne yaso fa aftai muta, anga leile li itu te mwhaival ne yaso. Hatalavantu le fionga fumsanga Sam nomineta so poanga. Ya, male faletua, male ainga, le alo mafta mali neva ainga o le tai au maa lor so i fumaruia. Ya, e pei lava o lea lala afa masanga i lalo i karai stete. Ai faisina malu lua no whanga i lunga i lata i tiavi. Ia pei e a ngai umatu savili, e taula umatu i naele. A maa lor so i fumaruia leo fionga fumsanga male fatua. Ya, manuia le neaso. A talofa whaafeloa il tātou porkalambe. Yeah, le sunga ya ni ava matautu. Yeah, good morning all the way from New Zealand. Good morning ni ava. Ma lo la versoi from Ria. Yeah, man we are for itiu te mawhaiva. Pe ona ia ile nei vai ngole tai au. Yeah, ma ila tolo ma huta mai ngol tanto Facebook page. Le sunga luteri so for Maria. Yeah, le lo bafta mai Wellington in New Zealand. Good morning. Ma lo la versoi for Maria. Yeah, a puti le lei lo to so fu wa fai sina malu lua o to ina ya ele nei taimi o le o ngā tonu le tausanga. O mātou i nei, wa maka whenga winta mako, a whako a winta la mātou i pō. O pō, so le whaasolo me wawiao. Holo se malulu, so ni. Talo whatu i fo i le sunga ia moe mausu puawa mselatu ainga whatu ia ilona. Talo whatu, ia, i le tina ia moonga, ia, male no whalo, mai se whatua ngani ane mia, ia, male whaltua, male whanau, pe ona bafta mai maruia tele, tiu te mawhaiva, ia, o le nei fo ia se ia te tau, talo whatu to ngani ia tupu o le yoelu, ia, male whaltua ia kaili, male no whalo, ia, maruia tele, le nei aso tiu te mawhaiva, ia te tau i nai New Zealand. Ya, tātou se mai tātou whawhiwhianga nei, mai lewe bese a le matangi mai sa, e le mamalua Samoa, e le tae a le mamalua la tātou. O tanu, mai al tātou whawhiwhianga nei, tātou se mai loa, e le tui tātou tātou reporti la ta mai al tātou tātou mō Samoa, toki lau, e le nei tae au. Le mamalua Samoa, lo atulu pele, ka alongo ile changi mai se sae apenale mita le nganga ile ne chala ona o Samoa na le penina ole
Vivianga na musika so ife loyal nei vaenga o le taiao ia mai le overbestseller na ale matangi mai sa ia male Corina ia ele nei vaenga le taiao se bol tanto taimi le oto sul tolu minuta le tanta le itu le fitu ia tanto se mai ma vai foi o tanto musika ia on o le foi wa tau di mai na tanto por klame nei taiao Talofa Samoa ia le tato reporti la ta mai le tala tau mo sa mo matoke lau le nei tai au. O whamatalanga winga lolo wa le tau numero mua mo o ngā Samio Samoa le na whamawina le official wa i tau Peninsula manu nei tali tula lima le vavea le sole a salulu se fulu tasi o yuni lua afe lua solo lima whamalusia whautuanga mo o ngā Sami o whamamauga la ta mai o ngā Sami lo mai tawina ai le maununga o ngā lule vā lua ngai atu le lua ma le alfabeta pitai o le ono si iti ai le maununga o ngā lu whapea uma lo whamai moe i se taimi le awhiawhinei a ngai atu le tai au o mua. O ia tulanga o lo o una ia mai ai e au o savili o toa loa savili mai saute sae o lo whaatupula ia le bāle losi mai saute i lunga le atunu i se taimi le so. O le whaatupula ia i peo peo ma mawhal ia i saute sae o fiti o lo ofsoa soani le au mai ane winga ma ale ale le tawi o ngā Sami le atunu. O no nei tulanga, wala ngā tatawai anu wha maalu sia whautuanga ma o ngā Sami whapea ngā taifale uma o Samoa. Whianga ono alia e mai ai e so matstafia o le Sami, ia, o le valo ia le ofisa wa i tau o le whaamaunga, ia o whaamatalanga winga lolo wa le tau numero lua, o le atu ina mai pe atali tula lima, i le awhiawhia na nei. Very blessed good morning once again, Samoa. Here's our Marine Severe Weather Information number 1 for us, issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock on this Wednesday early morning today, 11th of June 2025. Marine advisory is now valid, and recent marine observations show wave heights varying between 2 to 2.5 or 2.5 meters. However, an increase in large waves and combined swells is anticipated for this evening at the latest into tomorrow. These conditions are driven by a strengthened southeasterly wind flow concentrated south of the group, later to make landfall today. An intensified high-pressure system centered southeast of the Fiji Islands steers the generation of such severe weather events. Therefore, the marine advisory is now in effect for all marine waters and coastal waters of Samoa. Potentially meant for Samoa, strong currents with very rare seas. And our next severe weather information will be issued at 5 o'clock this Wednesday afternoon. Ia, o le tulanga nai pe o na valo ia mai ia le tala tau whamamonga winga lolo wā numera mua ia mo lo tātou tunu. Tātou se mai, tala lan nei o le tau le na whamawina me le awhale tu le lima i le vaveo nei. O winga le tau a wa savili o toa loa, savili mai sa te sae lo ofti ai la tunu mai au mai au manei timu ya awhiai Samoa ini sutaimi. Mo upolo mana beteli sa la fai whamawina le soma le aswa tai au, e ma tele ina langi le lei, ma sulu le la se ia vanga na ina i timunga wha awauli, ai ma tele lava i atu maunga. Tala nena tamunga te whale le atunu ule na whamawina le alfa lima i le vaveo nei se au lia le valuanga le boana nei, o a wasawili o toa loa sawili mai sau te sae lo a fiai pia o ngā Sami le atunu. Whau tuanga mala mta inga lo whamalo sia mo o ngā Sami mga te whale uma o Samoa. Whaingani ngā te whale i mātū mo le so male aso tai au ala sawili mamtangi o le angi le toa loa sawili mai sau te sae tolu sulima le whalima kilometer le tula o ngalu mauma lua le lua male alfabeta wha solo le whaatupula ia i le tolu mita le maua lunga i le awhiawhi. O sa vainga ninga te whale, ia ma o ngā Sami i saute mo le so mo le aso tai au, a la sawili mamatangi, o le aangi le toa loa sawili mai saute sae lua sulima to 5 kilometer le tula, o ngalu mauma lua i le lua ma le awhamita, wha solo ina whaatupula ia nga i atu le tolu mita le maua lunga, ma tele lava i taima le awhiawhi.
Here's our morning issue forecast for our Samoa. This was recorded at 5:30 and that's Wednesday early morning. Situation is southeasterly wind flow prevails over Samoa with associated clouds and few showers affecting the crib at times. For both the Polo and Savaii for today from north to northwest, Falifa Abia to Manono, mostly sunny and in part from a few afternoon showers, mainly over the highlands. And for tomorrow, mostly fine weather. Here's our morning marine forecast. Situation in southeasterly wind flow affect Samoa's marine waters. Valid warnings and advisories. Marine advisory is now in force for all marine and coastal waters of Samoa. For the northern marine and coastal waters for today and tomorrow, wind directions from southeasterly winds are 35 to 45 kilometers per hour. Waves and swells of 2 to 2.5 or 2.5 meters, increasing up to 3 meters later today. And for the south marine waters for today and tomorrow, wind direction southeasterly winds are 30 to 35 kilometers per hour, and waves and swells are 2 to 2.5 meters, increasing up to 3 meters later today. Ia, lena, o le maninonga na reporti lanta mai il talatambul tātua tunu. Ia, ele nei fo ina vaenga le tai au e pei ona wha mawina mai, ele ofisa wa ai tau le pensula I molino nei. Tala wanito ke lau malo lawa soi fo maruia le mai o smailo wha fonga, o le reporti lanta mai le nei il talatambul o tau, lea fo ina wha mawina le ofisa wa ai tau, tala I tu laono, ele vaveao nei. O au savili saute saelo of ti islands to lau bitai, o se vaenga vai o beau mamal e alo a fiai le atunuu. Vaenga tamu te lau va muta mai van wanga le bonei, a oa ni su teimi ma le timbu fa pia nei wila mawhain tili, fia lolo fa asalo ina ma losi savili mai saute sae. O le sami si fa asalo in so, vaenga yona tuatu, o le a oa ni su teimi ma nei timbu ngai ai, fa pia nei wila mawhain tili, fa atubula ia le ma le losi savili, ilunga o onga sami. Talovani, and good morning once again to Kilau. Here's your morning forecast for you. Issued by the Samoa Meteorological Division at 6 o'clock on this Wednesday early morning. Situation in more southeasterly wind flow prevails over Tokelau. Meanwhile, a weak trough low pressure affects the crew. Focus minute tonight for Tokelau. Cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. Moderate to fresh southeasterly winds. Moderate drowsies. And for Fedalu Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms, strong winds developing over waters. And the next update, Tokelau will be issued at 20 more minutes to 4 o'clock on this Wednesday afternoon. Yeah, ole valo ia le nalo official tato va ai tau le dei vai ngole tai au. Yeah, e tu safu il tulanga pe na il tato tala tau. Yeah, molo tato atunu. Yeah, a mai se fu il fa mai Tokelau. Ele nei vaenga o le tai au. Moli le nganga wha te tele, wha Talofa toi foi. Ia, ele bulenga bale o whainga luenga le official wa ai tau ben sulamano nei. Manino le tau tonga winga maanga le tau. Ia, e pei ona iai le tatu tunu. Mai sul whaafunga mai Tokelau le nei vaenga o le tai au. Se isi wapoponga le tatu tala le tau. O le ama wantu pia awhale tu le lima. Ile a fiafia na nei. Se mo le tatu taimi lea o te whaminuta le tuenta. Leo le itu la e fitu le nei tai au. Yeah, tato to ole wa tam fai mai lunga leina Talofa. Woi kalo fai. Yeah, to tam fai mai. Be mai a tato telefo. Yeah, fa fi fian to lo besse nei alle fetulima. Yeah, e tau fa ai ale atoloa. Yeah, ai fefe ale matua moa. La la la, oh yeah, bye bye.
ufafonga I Talofa wale si ufafonga Samoa le tuapi ilunga o anala leo 5 fase fulu amo fa mo tasi o fitu tesi malefa iva tasi tesi maletasi malefa mo iva lua tesi maletasi malunga ole sino app mai moa iai ilunga ole tuapi Facebook page male ala ata le malo le TV iva le si ufafonga o Samoa le tuapi. Talofa lava le whaafonga le tātou atunuu ai alo mai au se whaapoponga o Talofa mai vai whanua. E toa whaasa furu le fitu tangata whainga luenga le malo lea ua mautinoa o le atu ua Samoa mo saina e le vai asa fau. Mo se mina e whaatautaia e le atunuu, e le tūtaua o onga mo le kuka, a toa ai ma se mina e le ngangana manga no o saina. E toa lua se furu le 5 i la tau ua malanga moa o onga tau le ngunuu ma le ngangana. A toa ai mai la toa toa lua se furu mo le lua, o le amalanga mo le tūtau kuka ma o onga mo le ngase singa o tau mafa. O le wha mwe le nei o se vaenga o le wha mana tuina o le atoanga o le 5 se furu tau sanga, o le whainga uo va valalata o le atinu o seina, malo tātou malo Samoa. O le amawai fo i le isi to mai wha apitoa, e le aumalanga mai Samoa nei e awa o inai fo i le oa o le anga nuu maa ngai whanua le atinu o seina, o se tasi leo pa anga mau tutu o le tātou atinu i le tū tau ati nae. O le aumalanga le nei ua atoa i ele to tolu a whe, o tangata mai Samoa nei i le 5 se furu tau sanga wa tūna i, ua malanga mo le alava mafua anga i le atinu o seina. I le asona na lua o ngalo whaatautaia i le ofisa o whaatala wale malo le lua api ma le TV va. Na whaatautaia i se fulu sanga le whaunga ina a wala fau ma mea tutia whaona po nei, e li pote ai whaamatalanga i le atinu ulau tele, i lunga o fola ese o le upenga ta whailangi. O le susunga ia James mai le ofisa whaasarala wale APC, le nafa ma le vaenga le nei o onga, mo le au whainga adwenga le matanga adwenga o fesota inga ma whaamatalanga te konolosi. E iai le tari tununga ua te lea le swing o le nātua o whaasarala ngai nei yaso. Ua le o to iei se whaalangolango tasi o tangata i televisi ma leitio. A toa manusi pepa e mawai whaamatalanga. Ai ua matele na whaonga i tūlau i lunga le upenga ta whailangi, e pe o le YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ma isi lava polo kalame. E vavei ona o la tau maua whaamatalanga i vaenga ese o lo tutupu i Samoa nei. E o lava i tala o le tau, whaasaralaunga mai le malo ma isi. O le awa onga la le nei wa wha upenga ina i le au whinga ruenga i le telo tu mai e te tau no la tu si la fia, e si iti ai le tūlanga o le awa auna ngā, ina ia le ngata e vave o na o whaamatalanga i tangata lau tele mapa anga le TV va mani lua api, a ia whaamalia ina fo i tūlanga o le to telo tangata, e whaonga ina le au auna ngā. O lo whaasolopea o unga nei i le nei vai aso a toa, ma e iei le nau ta inga, ia iei se suinga le lei i le lumana i o le au auna ngā, ona o nei a o unga. E le o mapule a whea o Samoa i wa ameli e malanga mai atinu ma mau e pei o nei le waa na whea le tātou atinu o, e le tula e valu i le tae o na nafi, le asa taula i le tātou wafu whaavau malo i matautu. E silia ma le iwa se lau le pāsese e au whiai ma le au waa na malanga mai, ina watu ua le atinu o fiti, ma malanga mai e i Samoa nei. O le toa tele o le nei pāsese na malanga mai o le taimi mua lea, i lau whanua o Samoa, mana o lātou whaailoa le tala whea ngai o le tau, a mei se o le whetau i tonu ma le taimi o mālo luai le tau i atinu o loo au mawai. O le tā ua le awhea o Samoa nei wa abeli ua mawai le awanoa, e whaasoa toa le tātou anga nuu i nisi fo i o loo malanga mai a mei se o le whaatamau ai ngai na, o le awhai pisinisi a o i la tau fo i o loo iei ta avale la i tu la au pāsese, ma pasi whaapea fo i le au whai mea tau lima, e mawai nisi o tu pe whaapopo a wā le tau mawhinga o la tau pisinisi. I tala mai atinu mamau, e lua se furu tau sanga o se ali i talavau mai Papua New Guinea, lea ua maua le unga o lana whaamasinonga, o le a whaafare pui ina mo le fitu tau sanga. O le mafuanga, o na o lea na mawai le ofisa o leo ni whala au whaasa ina o ia o mia, e esa mai ile nei ali, e to se lau se furu ma le ono ana uo na o la tau awai whaatasi, i se vevesi tele na tula i mai ile va o lea onga na o onga ai, ma le tasia onga i Papua New Guinea lava, lea ua tofu i la tau ma le whaasalanga whaafale pui e taitasi tausanga ma le tino i tupe 5 se lau tala Amerika e tutongi le tangata e to atasi. O ha mionga nei le atadia ina i le atinuu, ai ua sa sau whaafia fōringa mai ua a fia le to telo te pulanga. O le taimi nei, ua whaanga solopea sa i linga leo i mata upu nei,
tau I whala au wha saina. Talafona mo nei vai ngole aso manuia tele fuafuanga whenga iei ma le loa loa so tātou atunuu. Whaafafonga I talafou le si ufafonga Samoa le 2AP I lunga o anala leo 5 fase fulu amo wha mo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app ma I moa iai I lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo le TV iwa le si ufafonga o Samoa le 2AP. Tamila wantene vai ngala tai au lea ua 5 minuta te nele tu lai fitu. Ia, le sunga na ia matau aina isa ako matatu talafau I lona ulua I whaasala wina atu e le nei tai au. Ia, e si lai fia I foi. Ia, le tele o mea lo atutupu I tono le tātou atunuu. Ia, e le nei foi a salulu la tau. Whaafonga tutu ina atu tātou talafau pe atale tu la e valu I le tai au nei. Ia, toi whaatala whātul tātou pokalame Talofa Samoa I whaalalonga al company supermarketi a mau I Saleufi. Tala whātu I le fionga ia whamasanga Sam, ia, le alo mafuta mai pango, ia, I fo inkongo seki. Ia, malo lava lo whatelea tu lava si waengana I nai pango. Tala whātu I fo le sunga ia lua, tamai ia lua whaileaso. Ia, morning, manuia tele nei tai au. Ia, e lau sunga lua malfaltua. Tala wantu le talainga ia tuputala ene lau tafi. Ia, good morning to AP le mafuta mai New South Wales Australia. Ia, good morning. Lo, lau so ifo manuia lau sunga tuputala. Tala wantu ifo le sunga ia Luisio. Ia, tai au manuia. Ia, le alo o mafuta atu. Le alo fa le li. Manuia fo le ia so lau sunga lui mane ainga. Talo whātu le sunga ia le atongaunga, le tuitonga fui awa. Ia, talo whalawa lau a fionga wā ai polo kalame. Ai, sele. E le whaise whapakwa wā ai. Talo whātu ke whai a kusore o le makua I kuluku ar kangaka lea o akongaunga. Ia, la sila mai am wā ai mai ele I le leo wā ai. E le isa u awa o wā ai o la sanga awa I. Ia, ma lor so I fo manuia tele tiu te mawhai vai pe ona iai. Ia, le nei fo I vaenga le tai au tūlanga pe ona le tātou polokalame. Ia, le na tā ua ia tātou talafou. Ia, nesi fo I o tupulanga talafou ia tunu umambau. Ia, whapena ona mōlia le umiaina leo fuala au whaasaina. O le anganga fo le nā le lava lo tuli mutai ai pea e tātou leo. Ia, ma le tātou o tunu. Ia, le te te e atu ia male tau fiai ia o le afia o tātou whanau ia matupulanga talvou I le umiaina male whaangaina male whaatawina o le alava ia o whala au whaasaina pe ona I le marijuana ia o le aisa tulanga umala whapena talavatu le sunga ia tino mamea so I whamanuia ma lo tau atunu ia whaafitai na wal whaaya tino le tai au. Talo watu le sunga ia losa mai whea, tai au manuia, ia, ma lo tau statu atunu, manuia tele nei asa God bless from American Samoa. Thank you. Ia, alo whantu fo tu ia losa, ma salato a inga nei tai au. O le sunga ia nia wā, mo le alo whaanga si mātou nu o mangiangi, whaamanuia le li nei tai au. Ia le na, ia la fianga mangiangi whaatalo whātoi foi ia le fionga ia ta Filipepe fineaso ia ma le lato au ngā le lue le lato Pamoa ia mai se foi o lato sai loiloi ia pe ona ia le nei vaenga le tai ma lo la wal soi fomnuia ia ma lo foi la la usoi tute ma fai vai pe ona ia le nei vaenga o le tai au ia tātou se mai tātou whawifianga ia ona o le ua taunu mai ia le sao le sunga ia tuain tupai ia ma te wawa lua foi ia o a foi ni tātou porokalame nei tāu lunga tātou porokalame Talofa Samoa. Whawifianga tarawa besanen tamai taia ake so usa le pua Samoa. Silsila mai le Australia o le pua Samoa. Fatau
Ora vivianga na musika so fefilo i nei vaenga le tai ao hea e na ua se fulu ma le tolu minute le o te nei le tula e fitu hea e le nei tai ao tātou plame Talofa Samoa ia fie failo le ua mafatasi tātou ofisa nei ma le sunga ia tupai ia awa fo tātou proclame Talofa Samoa e le nei vaenga le tai ao ma na ia tulanga pe ona ia na fa solo o lona la o na lau fonga fia o ka wa mana ia uma mea uma nei ta. Good morning to pa ai malo le usu fia fa talofantu to Filipe le nei ta o fo ya me se foi o le nei aso fo wa pe na no fo popo le so fo ma le ola ya me se foi fa talofantu le mai mo fa fonga mai o tanto wan tu no ya ile e mo lunga se tanto o tu no Samoa topo matamali fa le polum fa la hunga ya me se foi fa le tu matausi tu planga telavo ya me se fa na la va ai le ne va en le taiao ma le fo mai fa nunga le lei e o se taiao fo ya me se so fo ya fa pe na no fo popo le soi fua ya o so mato wola vai e tu ai na pe le mai mo fa fonga le tato wa tu no por kala me fa nga solo ya me se fo yo le tautua ma le nanga la wala leo le siu fonga o Samoa le tu ipi ya ile nei tai ao o le asolulu le susu mal tasil nei o yuni le onga tono le nei vai aso aso fia inisi tu ai lumar masini siaki pe ise vai ngove pe tasi o pe toluni o e fia oi pe ya to se fulutala ya to tono na masini oh ile tio ala e uso fia mai wale na ya fer masini le nga wa fer masini kusala o le nga lokale fia vanga wa kele ya me walu como le load male areas ya ele o yesa ka kupe kule ko le lo vai aso oi ia wale se me pole wala ile kada a han ma le ai va oi ia por me ale ka ki fi manga wa fa sa wa ngi ke wo ka se inga fo le tato wa tunu langa o kala ia le ke lo fa ngi ma si uso va ai ku ai ia sa le aula ia se fa sangkala langa ko i wa ula fa wa esa no nga sa wa va ai fa mai nga fa mai so le wa kipi le nga u nge ia le fa ku fe o ye lo uso fa mai alan fa mai la yo mahan ya swanga wa han ya was fa na fo ya io e fa talo fatto il tato tu no malo le usu ya usu mai vo il tato por calamele nei vai ngol ta ya ele ya mato vo una pisi au te talo tonu ya o le afa fitu anga ile tau le vanu mori mawina fo le poloka wal to fai tu le tele na la vivea mai ai e le tu lang velo le poloka wal wakwa ipe sanga ka oi vai lo ia o isi tai au tuaile usu mai o ku oi vai nganga ia le kiu ia ele ngata la sa onga da ia o tulanga fo ia i isi mga ala ia kaimi so mai ko kongu kula ele o kula ele le oso mai loto pa oso mai ai ia pesenga saunga i ko kongu i mori le inga mga kolu le nga poloka i kau fau ia fa malo to e foi le tato mtanga luenga o leo i le la to foi pito la au fa so ina o le tavale ya me se foi poloka ya me se ai ona i matua i le la to wa ia nga luenga i tai uma ya mo boli ina ona i fa nau ya wa pe ya o le vai so nei le tele fanga solo inicio su enga fa nau ya al vai so mo nei su enga le tato University of Pacifica al vai so muli nei o le su enga le tato University of Samoa ya fa malo ya me se foi fa man vi atu i su enga na ya mo fa na me se ni son malo le tunu na auto e anga i e sa ili fa ilonga maulunga ma fa ilonga te lo yo la fa ilonga le ave le koi ave o le terminale kom fa ya ku fa ilonga foi o le business light business light o nga le fa mai foi sale aula le ke lua fia o mai fa ilonga yo si o me mafa o sea o nga kalongo ai mo meu api ma pengi mo masare o mo meu o fukolengi ma akokolengi
Ia Talofa tu le fionga ia le aso ia le fionga ia le aso ia me se foi le faletua ma la tu ainga ia mafuta me foi ia good morning ia lo Talofa mai tato por kalame io na foi buta pena mai foi tiu te masani o nei tai me se tato mtanga wenga tato mtanga wenga le te mata we vai nga foi lili na ole lau fonga fifia ma mata ata ole matanga wenga mua le ko le simia ole aulele aulele ya maka mai ai ka kuwa ka vale maka mai le sunga la ma o tangata mua na papa ele ai o alta vale mai sala no manu ya wa fo tu langa vo ingale e malu lu ma yar ka vale ka ya e manga vala e malu e pila a wa tu tu na to ai ngomana va pi wa maka mama io e fatalo fam famalo to le fo ile sunga ya la manu ya ele fengo finga wenga me se fo le sunga ya John ma Petra nei tatu av tavale ya lo fam pe na na to ina va nga vo ye fiu to vala au nis time Talofa tu le sunga ya Kaisara Aminga Masina Lofa ya le lo ma ta mai le va nga ta ya o le na faila o tana fa Talofa mai le sunga ya le atonga nga le tuitonga fuiava fa mai Talofa soi fo manuia va ai le neita ya le na no fa ya solo ke ofo okay ofo wa man ko va e ululi a ko me le langa so sa ai le fai poni foi va e foi le si fa Talofa e lo tiu te pe la smo fu ai fo ya ai fa Talofa mai ai se ta si vo tato ba ai fa mai ya fa Talofa tu ta fil pepe ya mal tato por kalame au kai kana kiu ke kwa wale sa no ba ai ma po kala mel temina ana me va Talofa tu ya te fil pepe me se lo so ata u le ne va ngol ta ya wa ya ai por va ngo foi deri lena le ito e ma futa mel tato tu no tato por kala me wa el temilena en fale tonu ono nisio tu lango foi el to fale le ya o lo winga lo saudoanga ya o la tilo mai o tu pai ala ma fo ya te fil pepe sa ona ka ve ngare e fi sa kupe ko nga amiga la na stasio va enga tu pai le no tu tilo twai lunga o penga te fai lai lunga Facebook stasio alo tato tu no ule e va nga le strong man o le nga e fai na fa tau langa fa manuia la lo tolo tilo ai afe lo sitinale fa tau mo meo ia la malava i lumo le fale tua yo amau ole fa ka uma pe fiku se lau lima sfulu e le pandol i nga ia ko e kufa marka se lau ka la tips ole alo le Samoa le sunga Jaden Leng e au maui au setalia au tel tono ava pele na ma wal tatu tu nul tanto por kala me foi le tu la wota alunga po le sunfua ole foi unga la le vai aso na tu na ia tu le so fitu le au uni le na fata utai le ta alunga le ale strong men Samoa ole ta alunga fa va malo wata o le Pacific strongest ole ta alunga mata ina la pole event mata ina le sai le ta alunga le ole koso inga le pasi la papa o le mera ma o foi o le na sa no le sunga i le presidente o le sunga foi le faia onga le sunga le ya misa pida anai o se talonga o se event winga esele onga nga o Samoa i le pasi la papa le ile la lolangi atoa le ala na tau va ma tau sinio e to lua la do Samoa mai e au mau mala la au Australia o le sunga ya tire le nga eta uai na eta ua ma le ali e ngoia Eddie Williams yes ole ex na almato lo mua le sunga ya tamai tele iko ko mai te iko okay long winga la fa la singa ma lo lo sia ko mai ke iko e mate masani le ko senga mate sanga ole mana ya la le sunga ya Jaden Leng o la to ya le ta o mo content creator ilunga voi o le social media me se lava le Instagram me se le TikTok e pe e faali e foi le tuinga ta longa le ina to ma e faiala sina mo walungo tu lang foi se le ni mo mai o ya o le sunga foi a tire nga fai me lo foi le to lo mua se fulu wa fetala e me se foi le no fai me lo foi le
tamilusanga foi le se lau tausanga mota le na fai mea lo fai se vai la kopi ia ka se vai la kopi ka ui eveni pe se lau lima sifulu lo se lau lima sifulu tau le na fiso so ni ai ia mo i la tu foi le longo noa le na tau siniol tamilusanga te to fito se lau tausanga mota e ai me se ai le foi sa fai mea lo fai le to manga mo e poponga tia se fulu afeta la foi le ala o le foi fa ka u ia Big Mac se la tufa i la tu le sa fatel pasina il market sa balal usa o pe yo se fianga foi le alo ne sa mo o fo i mai sa mo wa le yola ele soifua ia ma fa na wi nei na soifua ma ola o Italia ia ai o lona nga i mai fo i malona tonu mai sa mo o se fianga foi le ia na ia e pe se vai ngave to tongi po sana payback foi le ina yo tatu watu no ia me se foi no tatu tangata wa olona pitanga le ia tatu o i o le Samoa ia wa le si foi menga longo ai foi tala ale alo le Samoa sa ta vai le por me foi le Australia o le survivor ia e pe te yani ele taula o taula o lon famo mo le manuia ole tar mali hala tiden sa file te mil se pai a fa pe alu i si atunu a fa pe fati te inga alu seina ole viwa senga ya naia o i ole Australia a alu initia o i ole Australia a sa wi Australia me o i ole Samoa ai ina mala mai tangata le mala mai tangata Australia ina wa tau no mai sa mo lo no wa te milenga sa wel tau vanga ale survivor na ia fai mai ai wana te fa filo ia tu ele au fenga wenga tanto malai vale le everybody welcome home brother welcome home uso usa ua ia fia ele amana ia ona kusa lava pele i ola mfana isa mo ni ai ole langona ole uso le le fai atu ia na ia welcome home uso e pe se fianga foi le ana ia o lo o mai Samoa ma ua malama tangata o ia o le Samoa e pe la lon to sa we ia pe se vai ngave e se tutongi e pe o lo na lofa tu foi le anta to mo ma wina uma mai ma we peng fa pe o kai ia o le su e saka kupe va ve o no fi fai ku andalo vantu ile sunga ya tonu mafono no meneta wesiliana andalo vantu lo sa se lua molianto lo anga na yo mato e vai teleuta ma futanto i Brisbane in Australia ma wilde yaso ya andalo vantu tonu mafono no ya tele ne yaso ya tamaya wesiliana ma tina silika ya ona ya tatu pa anga va ye ele ave se alingilo ya ole leitio ma le tuipi good morning vantu le tamaita ya Tamara Mikaele vantu lo sa se lu amaruia tele le nei vai ngole taiao ma vantu por kalame man via nga luenga lo fatu ya o Tamara san la valu savai ya ma so tamaya so tumua na ya tatu ba anga bo tele sala fai ya na tatu ba anga ya me se foi ya ko palauri ya ma ilo na bana me ma ilo ngai lo por kalame taiao ele ai ya me se foi lua o la sunga o lua ele o ko sa skel fongi o sa lunga le bene o sa ve o le kalo ilunga mar kalo ilano o ya lua ele o ko e on lua skel fongi le o on le vai fala ia Talofa toi tatu paanga masani ia ile muteli sala fai so tumua ia me se fo nga sul tamai anonu ia mangongu lai kiki le ngei ia wa le ai fai mai ale sunga ia mau malo o ia Talofa toi ia mau malo malantu ai ngai nei fale asi fa be mai ia Talofa tu le ai nga sa nonu ia longo winga la sila fia le ia el tamai mau malo ia me se la tu ai ia nonu ngai e se ala nonu matua le se vai le paia ia e se la le nonu le ula le ngi le se ko vidi mai le na uta uele taiao tupa ile le tato malo le talusia ai tanu le ngai mai le tato malo ia na li papalangi ia le lo tato mafuta le va ya so tulanga tato wa onga ia o le sunga ya Fred ma le sunga ya Lachlan ia talavanto le team le mai Australia le vai ngofa salonga ABC ia ma le vai ngal backbus
so le lea foi fatoa uloa ta ua yo le meleo o lo i loa le leipo atu ai ngā story ku ulunga Facebook yo al mele i tātou ia e o ale uro faisaka tu long time ma fonga mai pu ea lele lunga Facebook e pe ia ale foto ata i loa i fo ia ma pu e mai ia tulanga pe ona i tātou wa onga le lo fa nga solo e si vaenga sia ole ta ua yo vaenga i te tawana tu ulunga Facebook Ioi, ma nei ai a pela le fo ta ua tātou Talofa le nei ai le tātou wa onga le na fai le aso nafi el tulanga fo i lele ona a fua ia le nei vai tau ia mesa le nei tau Talofa ia ua tele ina matele ia nai tanga te tulo inisi ia i le vaenga fo i lele o le social media po upenga te whailangi ia po le vaenga le ta ua o nisi o fola i lunga o le social media ma vaenga fa pena o le ta ua ia lau vaenga ia awa o le mea wa ia e pe o le telefoni le si vaenga le o tele na ma ua ia tangata le tele ma le anono ai o mea la na le na ia le tātou o e ta ua ia le tuu i lunga o whamtalanga sao ia e mese fo o vaenga sao ia no fo ilo ma no fo sila fia le tātou atunu o whamtalanga sao ia e mese fo ia o le aunga tonu lava lea ma le whamoe moe o tātou whamtalanga ia e mese fo ia o tātou tustusinga i e whai awae a fua ia i lo wala awina ia ma lau fo i tiu tele whai o tātou tustala e tu ina tu whamtalanga sao ia ma le a noa ma le moni il tātou atunu ia wan mela wa e wole kau makia o le a o fia whai langkala ia alulunga social media o le a o fia whai alulunga social media e mantua o le pito mai tual tu la fono man tanga luenga o leo ele tai alo ia ile fainga male una ia o le tatu tu la fono ia e fa malo ile tatu atunu le usu ia malo fo ile tawata ile ni vaenga o le taiawa o le wa fatonu le tu la fitu fa malo le usu tal tonu ia pe an tangon tatu se por kala masa del tatu wala leo malo sa lo la songa tu pa ia tatu se mai tātou proklame e Terina's Top 10 ili nei vaenga o le taiao ia e tātou musika masani tali tula valu ia o da whaafonga le toi tui datu o tātou Talofa le o le atabua e la ubebese a le matangi mai sa e tātou e Terina's Top 10 Corina Right for your life. Go for my life, watch out, fight my talent. I'm on the family for you, watch out, shiny. I don't mind to a lot of Corina, to Chassis. Corina, 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 for my Gaiarita. If I'm out to my own my fault, it's a more, I just
Whawhiwhenga nau ne vaenga le tai ao, le Webesa Leone High School mai America Samoa ata mai le nei tai ao. Ia, a tātou iai pelunga le tātou e Tarina Stop 10 le nei tai ao ina ua toi se fulumaliva minuta le toi o na tāle le tu lai valua tupai. Ia, tūlanga pe ona il tātou e Tarina Stop 10. Mana e o le tātou polkala mele I whawhiwhenga musika sui whiwhiloi. Apena lavone taitolo ina male malo si o tātou atunu. E mese ai, e al mana I foi te mile palasi el tātou polkala mele. E la tau le poloka mele a wala. Whaso solo atulola I o tātou whawhiwhenga I. Taitolo ina malo le tātou atunu. E ala I o le maul poloka o lue mai. E mese al pese le wakoma. Ata. O lau ata. Tu sa pele ai sau tu pele I maua sau ti naua e tu ai mai maua pela au ata ai aone e late I le attendance al to officer Ta ua so tainga ya we le mfaivona e pa au mai le officer wala au mai vini mai lo pepa mai Malaya tulanga na masani ia pe ona iai o le lava tātou so tainga whaatalo whātu I le sunga ya matile maitasi matiasi le sunga matile matiasi ya le loo whaatalo whātu I le tofaya mailolonga ya mana ya tātou paanga uma nei tai au nisi nao tātou malol si o tātou atu no olowo pena ona mai lunga o le tātou Facebook page ya mese lunga o le tātou YouTube channel whaatalo whātu ai ia ni vai ngau le tai au ai mese ai nisi o le malole atu no olo lalampapa au ya atu no mau ia e me se le atu Europa ia ni so le tunu ula o mau atu Europa ia le ofia le la tale valu I le au nei le la tape tale valu po le iva ia tunu le atu Europa wa su lua I tu la va veita to wa pe o bele bo ulo ngai temi le sa o malanga I sia mani I temi ho ia o malanga I o tulanga fa pule fo il ma vang fa pu fai malesunga ia va ai io ai pe o le e mato io la lo so tanga le o sia mani io la fo o ia si matu ai sia mani ya awani so tatu fa vivia col tatu e vile stop 10 Sorry. Wa yo le o fuari le o ile ai go fai ai go o tu pa I o sia mai. Ya, o le vai salo. Ko lo te tilo atu. Ya, o na lo o. A pesa wi po vai salo na yo luma na o tau li mai na. Tu pa. Yo e faftai e fo ile sunga ya fa so tau loa. Le na se valvan mai male vai salo fo. Lo ke mai ka o pese su poesia. Supoesi na wa tatia mai vo yo luma ya wa vo ile malu o le tai o ya wa fo ya wa na inu fala au Ko sei ingo fala au faso ya ai fa nga ya supoesi ya awa ya o supoesi le o le fa alo a to fa faso ya mar vai salo mana ya tele e fia e tau ma fa vai salo ya ma supoesi ya o vai nga yo tau ma fa Samoa le pi onda fa me melo ya nai te mama nai tina e sili aka ma fa Samoa e ko ai le mo tal tonu mai la o le ipu koko e sili nei ya taya e alo mana so ako ko ai aka ya ko ai pe manga ba o yo kaya ya so anya tulna vaenga ai tato se mai ya elise tato fa fianga nei el tato e Tarina Step 10 ya mai le o besen nei ve Wilson male ngau si ina o le vai salo Sophia
Whawhiwhianga ne vainga le tai ao la webe seve a Wilson hea ama le whatunga le na i le vai salo stasio Talofa Samoa ma oi al totele e o mai lawa le taimi le nei a talo vatu hea i le fionga ia tu pai whaasalafa a tapua i kuka le alo mafuta mai ea ma le whale tua msalato ainga le fionga sangone mutele salafai ea mai sewe salato ainga i nai se ma alolo soifo manuia lau fionga tu pai manuia tele tiu te mawhaiva nei aso. Ia, whaatana wātu le sunga ia lau banana, lau walo, ia, lea o loo mafuta mai i le nei vaenga le tai au, ia ata mai loa. Manuia lau aso, lau banana, ia, whaafira e whaatana wātu i le awhionga ia le au pepe Howard Swalker, seifo manuia, morning to ipi, manuia fo whanga le aso, whaaftei lau awhionga, ia, whaapena fo i manuia tiu te mawhaiva, pe ona iaile nei vaenga o le tai au. Talofa ni nei tātou paanga whaafonga mafuta mai toke lau, ia e le nei tai au fau, whaatalofa atu fo le sunga ieti, whatu ia upu, tamai taina ia tasi, ia na ia tātou paanga umalawa i toke lau mafuta mai nei tai au. Talofa ni, good morning, whakawhitai te aloha te atua, ia taulia mai le nei aho manuia, ia te oko, ia te nā manuia tele, ia fuafuanga te nei tai au. Whakawhiwhianga mai a vania matua toloa tō whehoa hoani.
Whawhiwhianga na musika so whiwhiloia ni vahenga le tai ao la wabese na vani matua to lua te o whihohoani mo nei tātou paanga I toke lau I le nei tai ao le o te whaminu te le tuen tālea o le itula e valu ia tātou se mai le tātou musika mo le muli nei whawai ama tau lunga le tātou e Tarina's Top 10 na ialo ma whana wa onga ia lea ua to ai tau nuu whalea onga mai se lātou lea loo whatinina lātou suenga nei aso anga nei le ni pito la aua nei mātua mo le moli mai nei whanawa onga ma tāputapua ia ia tau suenga mai se fo ele tau ti ngā pio na iai nei ulua onga ia o li imta mai tai whaia onga I laumua uma manuia wha tele le atoe e suenga ia tau tau whanau tawanu ngātu tātou e Tarina's Top 10 le tātou whawhiwhianga le nei ia e le nei vaenga le tai ama ia tātou se mai tau whasalawina o tātou telefou o le nei vaenga le tai au. Talofa toi foi mo tanto Tarina's Top 10 le sunga ya Ansim Selanto Company ina le chen se malifa ya malo le usu manuia tele nei tai au. Whaafafonga I Talofa le si ufafonga o Samoa le 2AP I lunga o anala leo 5 fase fulu amo wha mo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo le TV iwa le si ufafonga o Samoa le 2AP. Talofa lapa le whaafunga anga le tātou atunuu ai alo mai o se whaapoponga o talafou mai vai whanua.
E toa whaase fulu ma le fitu tangata whainga wenga le malo le ua mautinoa o le atu ua Samoa mo seina e le vai asa fou. Mo se mina e whaatautaia e le atunuu, e le tūtaua o onga mo le kuka, a toa ai ma se mina e le ngangana manga nu o seina. E toa lua se fulu ma le lima i la atou ua malanga moa o onga tau le ngunuu ma le ngangana. A toa ai ma i la atou e toa lua se fulu ma le lua, o le amalanga mo le tūtau kuka ma o onga mo le ngase singa o tau mawha. O le whaamue le nei o se vaenga o le whaamana tuina o le atoanga o le lima se fulu tau sanga, o le whainga uo vawalalata a le atinu o seina, malo tātou malo Samoa. O le amawai fo i le isi ta mai whaapitoa, e le au malanga mai Samoa nei e awa o inai fo i le oa o le anga nuu maanga i whanua le atinu o seina, o se tasi leo pa anga mau tutu o le tātou atinu i le tu tau ati nae. O le au malanga le nei ua atoa i ele to tolu a whe, o tangata mai Samoa nei i le lima se fulu tau sanga o tuna i, ua malanga mo le alava mafua anga i le atinu o seina. I le asana na lua o ngalo whaatautaia i le ofisa o whaasarala o le malo le lua api ma le TV iwa. Na whaatautaia i se fulu sanga le whaunga ina a wala fau ma me tutia whaona po nei, e li pote ai whaamtalanga i le atinu o lau tele, i lunga o fola ese o le upenga te whailangi. O le susunga ia James mai le ofisa whaasarala o le APC, na nafa ma le vaenga le nei awa o unga, mo le au whainga adwenga le matanga adwenga o fisota inga ma whaamatalanga te konolosi. E iai le tari tununga ua te lea le swing o le nātua o whaasarala ngai nei yaso. Ua le o toi eise whaalangolango tasi o tangata i televise ma le tio, a toa manusi pepa e mawai whaamatalanga, ai ua matele na whaonga i tūlau i lunga le upenga ta whailangi, e pe o le YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ma isi lava polo kalame. E vavei ona o latou maua whaamatalanga i vaenga ese o lo tutupu i Samoa nei. E o lava i tala o le tau, whaasaralaunga mai le malo ma isi. O le awa onga la le nei wa wha upenga i nei le au whinga aduenga i le tele o tu mai e te tau no latou si la fia. E si iti ai le tūlanga o le au auna ngā, ina ia le ngata e vave o na ho o whaamatalanga i tangata lau tele ma pa anga le TV vama le lua api. A ia whaamalia ina fo i tūlanga o le to tele o tangata, e whaonga ina le au nanga. O lo whaasoro pea o unga nei i le nei vai aso a toa, ma e iei le nau ta inga, ia iei se suinga le lei i le lumana i o le au nanga, ona o nei a o unga. E le o mapule a whea o Samoa i wa ameli e malanga mai atinu o mamau e pei o nei iei le waa na whea le tātou atinu o, e le itulai valu i le tae o na nafi, le asa taula i le tātou wafu whaavau malo i matautu. E silia ma le iwa se lau le pāsese e au whiai ma le au waa na malanga mai. Ina watu ua le atunu o fiti, ma malanga mai e i Samoa nei. O le to tele o le nei pāsese na malanga mai o le taimi mua lea, i lau whanua o Samoa, mana o la tau whaailoa le tala whiangai o le tau, a meise o le whetau i tonu ma le taimi o malulu ai le tau i atunu o lo o au mawai. O le tau ua le awhia o Samoa nei wa abeli ua mawai le awanoa, e whaasoa toa le tātou anga nuu i nisi fo i o lo malanga mai e meise o le whaatamau ai ngaina, o le awhai pisinisi a o i la tau fo i o lo i eita avale la i tiu la au pāsese, ma pasi whaapea fo i le au whai mea tau lima, e mawai nisi o tupe wha popo a wā le tau mawhinga o la tau pisinisi. I tala mai atunu mamau, e lua se folu tau sanga o se ali i tala vau mai Papua New Guinea, lea ua maua le unga o lana whaamasinonga, o le a whaafare pui na mo le fitu tau sanga. O le mafuanga, ona o lea na mawai le ofisa o leo ni whala au whaasa ina o ia o mia, e ese mai ile nei alii, e to se lau se furma le ono ana uo na o latou awai whaatasi, i se vevesi tele na tula i mai ile va o lea onga na o ongai, ma le tasia o ngai Papua New Guinea lava, lea ua tofu i latou ma le whaasalanga whaafale pui e taitasi tausanga, ma le tino i tupe e lima se lau tala Amerika, e tutongi le tangata i toa tasi, o ha mionga nei le ataria ina i le hatunuu, ai ua sa sau whaafia fōringa mai ua awhia le to tele o tupulanga. O le taimi nei, ua whaanga solopea sa i linga leo i mata upu nei, tau i whala au whaa sa ina. Tala whauna mo nei vaenga le aso manu le tele, fuafuanga, whenga iei, malolo o sio tatu o
ufafonga i Talofa o le si ufafonga o Samoa le 2AP i lunga o ana la leo 5 fase fulu amo famo tasi o fitu tesi ma le fa iva tasi tesi ma le tasi ma le famo iva lua tesi ma le tasi ma lunga o le sino app mai moa iai i lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo o le TV iva le si ufafonga o Samoa le 2AP. Tamile watine vainga le tai au ia o lea ua valu minuta te nei ia leitu la e valu ia o le toi whaasala wina tu le nao tātou telefon mai le sunga mato aina isako ia e pe ona e whaafonga mai ai i le nei vainga le tai au a tupai ia tu langa e pe ona i le tātou poklame tāna whalawa Samoa ia i le ala usu mai le nei tai au. Ia o le nā pe ona whaafonga mai le tātou atunuu ia i le nei fo i vainga o le tai au pe ona toi whaasala wina tu e tātou Talofa. Fia whatalofa whamalo nisa le malo le tunu i lunga o le tātou Facebook page. Ia pe ona iai le sunga ia e soto se mau. Whape mai good morning. Mafuta mai ia i nai au kilani manuele aso. Ia whatalofa atu. Whatalofa atu ia asha sina mata waina latu. Ia nā lae mata mai. Ia ole ali i tonua lea le whatalofa mai lunga o le tātou Facebook page. Ia le na fonga i nātua tātou Talofa le sunga ia matau aina isa ako. Ia lo whape mai tai au manuia i lo lua vaase lua ia i le nei vaenga o le tai au Talofa atu asha ia i le nei vaenga o le tai au tupa i whasalafa tapo i kuka manuia le Paul Kalame ia alofa atu le sunga tupa i whasalafa lea se tasi foi longa ia se tasi o tamali i wai longa lona tautua i tūlanga foi ia pese whaleanga numu vaenga o pēna So o stu inga faki. So o se tu inga faki. Mai ale pe kaolo mai pake piango le foi tele na masi i tutuila. Le ai tele na luaku fa papanga pombu ve ku kuila le tele na fa fonga mai tato po Kalame le i tu la le au matua. Pa kuroa. Io. Loko pa ia mani ka Samoa. Ora fa fianga ngar mai. Aver kaolo a kur fa e vai ko pe o le vanga e fai música pe o le venga fu kai mia so ia o ma ko mo me venga o selo o selo como venga le mo me malu tom ma ko nga o le vanga ka kai me o string band kita band ia o le si vaenga Talofa tu ia lau panana lau lua alo ia vape mai toe pepese mai se matua onga waftai le ofisa wa onga ia o lalo lava o le mango i malifa ia ata mai loa ia i le nei fo i vaenga o le tae o le au pepe Howard Walker so i fo manuia morning 2AP manuia fo fonga le aso ia Talofa atu ia i lau fionga le au pepe del tonu lo manuia ia le nei vaenga o le tae au ia i atunu fo i lo au mauma ia alala i fo i le nei vaenga ia miso le nei aso ia se tasi nei ia o sui o sio matu au lotu i nai lalo vaia ia le na laua malanga atu i au sitalia ia ona foi o nisio sa ilinga manuia ia le fionga foi ia polisunga ia leo pepe hau chwoka ia ile nei vaenga o le taheao ia Talofa atu foi ia fu ia vailili la vea ina ia ile nei vaenga o le taheao ia mai se nisio le malo le atunu ia Nelly fi nau fa pe mai good morning au le mai o lua ile nei taheao fovi ia le ali fa maoni ilona le lei wa aulia mai ai se aso fa popo i lua soifua fa aftai au so mato wola alo fa anga mo ainga umai Samoa matunu mau from le ali osa male ainga I fale atiu God bless manuia lua so fa aftai ia mana ia foi ia le nisi nei o Talofa tato watunu mai foi fa manuia ngai le ngatai nei o tato ainga I Samoa nei ia me se foi o latu ainga lala papa o tunu e mau Talofa tutupa I nai matua I nai mapu I whangalele mai se foi lo senga nai tamai tai tapo sama la unga lue ia Talofa tu I so se mautanga senga se le fionga fui se la tu ainga I nai to civil mutele se la fai mai se le sunga ia leo te to lau se la to whangaruenga I nal fale mai fai tu malo I sa taua ia Talofa tu fo yolo mututua le usea Maria ia masalanta wa tiute ia vaenga le tiute vaenga o failele mpepe fo ia ma lol so I fo manuia na I failele fo I o le watu ina ia ma le oloa taua le atua ma lo talitinga ia ma le simea
ia ua faupopoina foʻi aiga ia me se foʻi le foʻi ua maua nisi suli o le tatou atunu ia ua le mea lei ai ia o tele nisi aiga o famanuiaina i le polokalame vele le kuota ia lea lae paʻū ai ia le tatou fainumera i Samoa nei ia o lea alofagia lava i le atua faupopo mai ia mamau e foi le oloa tāua ia me se foi o le mea alofa tāua mai le atua Faatalofa atu le tamaitaʻi a te pora ia le tausala iā te pora ia lea ua auso mai foʻi lenei taeao o le aulelei o le kingikile asole ioe mea gai fai laʻu kalaveaga le tamaitaʻi leo te pora usa e lolo e te pora o le akuai mai le ofisa good morning lo faasee mai le kako le fai le pokalame e aloga pe mai good morning i lua susuga aulelei ia na pe pe aulelei mai o lua nei taeao pe e kaukava i vanga le long kuai mai a wa keminge wa le usu mai malie o winga la le poloka mai ngai vainganga a ole loa ia failanga sa lang kuai mai me foi nga ku fia te pro sa wa tu lo mai ngai le farki ke po ngai vai tele ya mose ia koe whaatulo mai ngai funga lei me ngai se feke ke po am se pankeke ia wherola i song ia sa foi la ele lei pe ala pe afi ya iti fa talo fa tu ile fale lo iti fa tai le fale lo le ka bloka mai ka ko ia wan mele e ka ke ka wal waku wale a koi ka i ka ulanga ma fa tai le sunga ya iti mala tu foi o nanga lea e tali mai tatou maraonga ia afia aile nu o mantua i loa le vanga le swifia au na malana ti akono eva la e faila komingo ma faila i puti o le afiafi ai o lala wo o mal fana o le fia au ia o ngā mea la utara waula e lai pa o mal musika versa toi ala spaltua le mai le vala o le fia hamai han se mai a Skype vai fa mon mole tu sala ta una fa fi aulo no faltua mai han se a mai a Skype vai fa mon mole la tu lo faltua va tu le pu vai al sugar fa fi ai ia fa mai lo fa fi au i lana te a kono le te fa mai e mai sa wi pu vai tau mafa fa mai le se ko kiki se ko kiki ia o malon tau mafa le pu vai mo bu al fi au mai han se ko lingi mai se ko mai al sioki vai fa mol mole mai so ki vai ai lo fia o fia tau mafa ma se pu vai al kia ko le ke ia so fia mol fal ko fa mer kia ko han se au mai ala ma sa kai pu vai fa mol usa ora wahana ko ai mal tia ko no ko so le va per kia ko o le sua fa sa wa le fal ko o han Kei loa, e o mai na so, wa fa asare fa fi au nga ko e va kun ko e nga le kanesi. Tala tato la ina mo tato asa va na wa to pa. Yo, tala tato la in telefoni lo te si fa lo te si fa lo fa mnia nga so fo mas fa na. Ia han. Vai, o se o me ale re nga lo ka ko ku. O me le o no ia su fo manga ku na tu fa te si el sacramento ma ceremonio po le sacramento o le fa poi po. Nga lo ia ke fa pelo ma tu han. My darling. Wana nafi le na asasfulu nafi. E ia ile aso fa pitoa le anniversary nafi. So ai le malu tau sanga talu ona maliu lo to lua. So it was an unforgettable day. Ele mfana ngalo asasfulu nafi le no mantua le nafi. Pena ona famanui atu ia me se foi may his soul rest in peace ia I may say foi ia le sia walo ia grace au talto ia o le loto mafutia foi o le afofine ia ile misi alofa isi on tama ia fa pena foi ia te oi ia le loto tele foi ia me se ia o le fa malo si o walo e fina ia me se foi o le toainga ia fa malo io ia lo tala pel tato le telefone ia ma le si foi me tu lo lava al fa fong bela tu no fa man via ia ila to tu o le maftanga ia me se foi ia politama grandmother grandparents ma ila to uma ia poso anti foi poso anko em fai voi ia ona mori me o lo anga ia ona le misi alofa ia ma ele mfai na ngalo el maftanga ia o ia atu matite e le lava le tatou tapa au sili le langi
ia I le na au mai ia ma e pule foi nei te me toe wala au vinai Ha tala wātua tu pa I le sunga ia ave seu. Ia, so I fōmanuia, mai se, ia, o le lua sa se lua. Alofa atu le nei tai au fō, mafu tātu nei nu uli Amerika Samoa, whaatai tele. Nei tātu pa angal tina fo ia tili. Se nato ainga le lo mafuta mai, mai se o le tina ia muti. Ia, se nato ainga wa talofa atu fo ila uso ia solema, ia, ma le tamaya sali moa. Ia, ma le tātu pa anga umalawa Amerika Samoa, le tō wha ia lua ipo. Tu pa ile o il tātu wala aulu tau mai talofa. 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 Ma lor so I fōmanuia tamal nei tai au? Ia, sauno mai le o maulo no alungal tatu Portlame. Ia. O whakaro whakaiau o le hana o tau o ke kaiau. I. Whakaro whakula ia ke urua mo. Pa. Ia po whakaro whakika po whakupa. Ia. Whano langa kaupua whano ngāri ia whaka ia po kalapa. Pati whalongolongo whaia to upa. Ia te ate aviri atu ngore whanga o bia whalongolongo mare akai. Ia to upa whai keo so I kua male ora. Ia, alon whakika po whanga upa e mai te lawa. Au whakikua e whakipanga lele ia whakika po I ma e whakikua o whakuku. Ia, ane te koi kai ngā whano o roaro kei ka whaloka. Ia. Au ia o kako uri vai makakalo I lea kua awase makuia po Samoa. Ako kiri mga o ia rei neo te kaukaua I wha. Moni, tai lava. Ai, ako ke mo o ia re kasi. Te aro tangi. Te kumanga whina ngalo I lea kua. Ia o rea ngai tauka ko ia. Ai, ane kaku mo ko o kita. Tai lava. Tare aula ia ne te ko I wa ai o bausi siri o ngai hoi malanga. Ia I ko anu bausi siri e mai ko I nati. Ia ane te hoi te yo. Ai. Ia ko ka ba ua ni kai au. Wa ko I le lan yong ai. Ia I pa wa le o le kako kakalo I le. Wa Dai. Kau I kai kungo ke te kuango kako. Sa te ngau so mo kako kumala wa ia. Sa mo la tangi yo. Le o pita upa o kou. Dai. E o ngalu tue. Pa le leia mea uma wama sili ia le leia kako whaafonga. Le whaafonga ma le kako whaarongolo. Kako ngā o ngā le leia le poko ma le komai. A tini me tuku I mo o kou upala. Kau ue o kou kuike ma o kou whaiwa. Ma lore kau kua. Ngā kou ia ma le whaarongolo mo ama. Dai. Ma aka aku iei. Pare ma le o loo ma koi ai ai. Ngā kue o kou mo kako. Ia tana ia tele le kue a te o kou. Oe, vai. Ia, o, e mo sanga sui, te pai te leo. Ia, whaftai ngā su. Ia, alo tāku mo lua. Tai lava, tai wala au mai, ia whaftai fo ilo sau tau. A mese lo whatalo whaile tātou polkalame le nei, vai ngol tai au, manuia, fofuanga umau le nei aso. Alo whak. Ia, whaftai alo whatu foi. Ia, soi fua. Ia, ole tamai anga sui nai satu paitea. Ia, mafuta mai fo il tātou polkalame sao. Moni mwhamaoni lei, ia le tātou tō e meise o le tamali nei. Ia, o le tamali nei o lana anawa lava lea, ia o le fifia ma le ata. Ia, meise foi. Ia, sala lava la au mai. Ia, whalongolongo, whafonga mai pea. Ia, isu wanga vo ia le tātou wala leo. Ai meise lava polkalame masani ne o le Talofa Samoa. Mo wail fifia ma le ata. Ia, meise vo ia o le kalale a mau malo. A umalonga fifia ma aka ia ingulole lau ki le whasusua. Mea ngau ke leinga i kakare o mau malo. Mana ia, o le whaamanatu po il tātou polkalame ia tali lau malu o tai au. Ia, mai se tulanga ia i lātou inu whala au ngase masani ia. Le whaiunga le vaiaso, whai sino tumu o whalamai. Ia, mai se le pasi atu la i whatalo whātu le sunga leli I fōma ia Dr. Peters.
ia e nai pe senga ia e maua mai lava mfaafunga mai ia tātou polkalami lea taimi mai se le sunga le ni foma ia Dr. Isoli. Ia nisi nao le nei malua li ima fo mai. Ia me se fo yo tamaita i fo mai yo lo fo pe nao na mafuta mai mfaafunga mai le tātou polkalami. Talofa tia Isaiah Luteru. Talofa be mai Talofa with a smile. Mele mana e fo Isaiah si sia na ia. Isaiah lai malanga i Los Angeles. Ang feng malanga i. Lo fa ingon vai aso. Lo fa ingon vai aso amu ia. Wo ku yo ya kalamu malanga fenga malo. Ko ingo Donald Trump. Pe o fa lo ngoi le to sa. Ele to sa o le au mau wai o. Ia fa mai lo fa yanga lo apalai langa sixing. Me fanga le ka o vanga green card. Green card. Ku salinga la ku ngai malanga blue card. Ia la ku lo la apalai langa green card. Lang green card. Pe ala PSP le la ko green card. Ia mana tua mai man. Nisi o tātou whatalofa i nei o tātou company mpa anga masani. Whale o loa a mau o loa whenau na mafuta mai le nei vai ngoli tai au. Sia, ia le mai tai a nufe ma le pulenga ma le o whengaruenga a le tātou supermarketi a mau o loa whenau na langulango ina i le telemana no i o tātou Porkalami. Ia, mai sen tātou Talofa Samoa? Ia, moni, mai se lawa le tātou Talofa Samoa. Ia, sia e le tātou whale o loa ma le tātou supermarketi telemana no ai tūlanga o whaalawiloa, ia me se foi o loa, whai e whātaunga le aso. Ia me se foi o tūlanga foi o mea whale, ia ma tūlanga o ie, sa o whai kara whianga leo ie ke wele box, ia polea, ia. Me se ie mahan. Ia me se ie mahan. Ma tōle hanele na o le teine awe ai. E whai ngā hāni ia le ali. Oh yes. E peo o lata i tamai tau mai lo ula i titi la so me se la ko i inga wai e pe e whai aso whapito fo inga li. Ire ka kenga misila kalu sa vai ia e ila ngai ngisi o kausonga ngā au mauwhafo e o maila malato te to lua e whanongo lolo ko i inga o kauhana kusima. Wanga me. Mai ka ke malongo ko nga ko mai. Ako masangi, ako feo lo. Usa lo fa pesco inga risa va ya ku so lenga o mai lo ngai ma fuka ngai ke me wa onga fu o mai ngai ya ke ala ya han mai love my darling I hope ko foi ku sa vai usa la pe lo fo ko o por camera fo ko o ide inga long kinge ya polanga wo le ala ke ya le ai ma onga ku ya le han si kengele ilonga wo ala usa o lo bolo wanga me usa o le mo ya ko malo ale uso mal to tele nei tai pa tau se breakfast han io awan ingalo ele o se me le anga ele o se me le anga wa fa tu lo tala le wo ye tu pai ele o se me le anga ya e ma vai voina e vai voina tu le ta vale wo mo li han le officer ya kisile ya ele anga wa pe osola asola le movie venga le TV ala maka mo fa pia e pe ke me kaso TV se ainga e pe ka ke vai aglola ka kisi mai kamal kenga ra ka mai pia pun ese me on va mai ia taimini o malama ia tatou ne wa matutua wo o le level le wa fai ainga ma fai fa lau ia pe ona aso e pe na ne ka ke wa pe ia mai ele te tailana mata ia tatou whanau ia wa pe e nga kalavala ko i le taimi foi o cartoons ma tata maiti ia malesi mele ia ka ilo ia inisio mafufonga le tangata ole kusa o lo songi po lo kisi a han o lo valengo o lo fanga ia fa pe manuia lo waso se awange se me fa fo ulu mafu fa pe se me keika ai va ai le sikanga ka va ai o folinga le sikanga ka tu sale fai mai sa wa tu bai va pe o mo moli han tu si le ai I love you ai va ai tu sala le fai mai tu bai le o le tala ia tu bai e fai siana han e o tu lo officer e va ai tamalo officer na mafau le ia te talo atu le uso ia vasa o le masiana maramea ia vai ia vale ai
Ke le au hani e ngore ka ko Facebook. Manuia te le nei aso. A tala watu fo ile sunga ya Lisa. A tamaita i o le ala taua suisala pito. Pito mau, Ma lord so i fo manuia nei taia umaka ape. A tala watu le sunga ya tuputala. Ene leo tafi, good morning Radio 2AB. Manuia nei aso. Manea. Tamaita ya Lisa na mai ka ofi to wei. Le sunga ya to e lupe seu, good morning. Upu fa mafal nei aso o tu pa i mahana. Io le ai le se upo kai go kala ka le ta fi ai o se me voi le e fa fi el ta tu no ia wae au le monia ia e fa kusa pe ia e la foi e ke fa e ke songi i lau fa na ia manuia le aso ai au lo la momoli si fo finge po si ka ma lo foi nga lo nga vela i o le songi fa mangu ia lo nga so ai pa wan me e pulia oi e pulea oi nga me e peke song e ke songi fa malo si aku va pe wa nga nga fa mai ka wa songi ne ai songi a oi na oi han o ke songi fu so ne se ka fa ide ia ya o le si vai nga fi a vel tanto fantano fa o le fionga le komisino le office of nga palota le fionga ia to le afo to ia felolo ia Alexander John Stanley ia malela to fo officer ia mesel pulenga ia le tulanga fa nga tale wo o ia mesel le wo mana o mia fo la to le so ani ia wa le wo mele polo inga lana fionga le malo o tuto ta si Samoa a so lo su maleiva ia wa tawon fa nga palu te le tato wa tunu o le pre-polling le fa le solulu yes le solulu ana o vai asolia ia le fa le pre-polling ale tato wa tunu ia pe ona ia fa malo atu foi le fionga il komsina ia mbale pulenga bale fa ngal ngal tato vai ngal le official commission fa nga palota ia me sai le wo ia isi tato pools nawa isi tato booths nawa Tona imato malalo le potufono le official tate. Le ground floor. Le ground floor. Ia asi ai. Ia wai pe ole masina fou le whaangata i le toi ristala ina o le tato watunu. Ai manatua. Ai le ristala. Mai maule na luafi. Luafi. Ia mana ia wha manatu whaia han sautau e whaitau ristala. Fai le whaanoi nei aso pe a fai ele i ristala. Ia ona luanga i lo lea ia fai le fo ile o fakas le fe alo fangi ai ma wai le fie ma le si mea ko nga me nga ni wang o fa longo o ka we si de sirunga ni nga fa mai ma kwa le vanga ya sorry io fa mal kala al kamalo fa mai no se kumpu mal kala fin ya oka fe ya nga ula ko ngar ka simingu king fa da ule skala ko sa wa o ya ko kiki fie ku la o ya ai le o va ta simahan ya a fai foi ngo o manga nga restala le si han a fa pera fa ke pusul ngali ya lu ma ave han ngo fula yo ka vale alu han e foi langa le skala ya lu fia i ko kongu le mele fai talo va tu le sea Oriana o le faltoia vai vasa ia ma faltoia Oriana le lo ma huta mai California io ia ile nei foi vai ngol taiao ia fa malo le usulta to watuno ile me ane fa peses kana ngo so le ko luari ya le yon me mo wele ata ia me sa tato na polo kale wala io ile nei vai ngol o le taiao na wo su mai ia e me se le tu sifo le tu sai malo tu tuila tato ni so pa anga tato motu toke lau Talofa ni malo ni la e foi fainga ia oi ma le si vai nga fa Talofa tu foi le sunga ia a very good morning to Josiah and the team Josiah. Fred and also ABC News APCT from Pacmas for their whole week le fanga solo la tu training bula vinaka naka vakalevo ane sambula sa ro toso viti misi foi malo le tu no ya olo va na ai tau malele mai atu no mamau fa pena na fa Talofa tu tato por kala melunga on Facebook page me sel tato YouTube channel fa Talofa tu le sunga ya Leo Livingstone Town Real Malay for mile ne ya safo vi ia le tua e selmana ya malmali al por kala me man vi tele lua so from Sin City good morning Leo good afternoon
Ia, whaatalofa atu fo ele sunga na o upu pali I moni. Ia, ma na ia mata ata tau porkalame ia ole. Vaila aule na, mo I tātou umaranita ia manuia te lelo aso na upu. Whaatalofa atu fo ele sunga toi lupe seu. Ia, whamai, ele leia leo whaakasi a maua, o lai maua whaakas. Manuia le porkalame. Whaatalofa atu le sunga ia lipa vaonga. Ia, ma siana hani a Anita, Juanita. Ia, o tūlanga langa ia pi ona ia o le whialo whani tūlanga ngā ruenga. A wai whailau tala. Ia, e pi whaalongo ale tau sala I le mea I whai atu I lipa vaonga. Oi, il vainga le asko. Vainga asko. Ia wai pe o le sina vainga. Wha malo atu I foi vainga le asko. Ia le sunga ia vaonga. Ia me se ia Juanita. Ia ile ni foi vainga le tau. Na foi o mafuta mai. Ia me se ai. Ia o le vainga le mai. Le whakangonga si vainga le. Vainga le asko. Mana ia le na ia foi inisia la tupol kala me vai sotona ia tu. Ia le tau ta avali. Fa ia fa pe fa kaulaka. Vale mfinga service. Ia ale anga foi se patuenga de la kamani mfengo ka wai ai ka wala le ngo le sunga ya vaonga e ka ku se fa ka ula ka vale vaonga su espea patu la ka vale vaonga ko manga ambia se vai ngo pe service la ka vale o vaonga ai ka le sunga ya vaonga e ku si mai lunga le ka la fo vaonga Usala kai mi foa. La polonga ko kasi sko ingo vaonga ko kongile lo. Antalo vantu ile fa mai al vantuya Evelyn Fatoina Nansen Awa. Yeah, good morning, God bless. Tai. Manuia tele nei vaenga le tai au. Fantalo fantu fo ia Oliana se ula fai oloa. Manuia le porkalame sis. Ia o lofa pe mai it's 12:34 o le asolua I California. Ia laua faile lunch. Laua faile lunch al vaenga na. O I foi le isa ia le na etala. Ia. Okay. Ia la o I fo si vaenga si fatali ia Lutero. Ia Lutero. Okay, that's nice man. Ia kele melo wo ia Lutero. Tu sala ia luatu I fa Lutero fa mai welcome. Welcome home. Oi, welcome home. Yes, welcome home. Oi, no we ngana fa na wi o Lutero. Le inga fa nga wa ingei anga sweet pep fa. Ia, o nisi nao tato vaenga e whapena ona mo le foi le whamalo le sunga ia Isaia, ia me se foi ia o le latu ainga lo mafuta mai nai vai tele. Ia pe ia naua ua uso e moli le ali ulu vale o koka. Ia me se le afine Carol. Ia whamanuia le tua. Fatoia whafulu. Ia whamanuia le tua ia alum whanau whapena ona whianga I male aonga le aso. Ia, manatu ta se esta musika, tupa I vai foi o le tatu programa Talofa Samoa, ele nei vai ngale tai au whaafifianga nei mai Vilieru. God is good. God is good all the time. All the time. God is good. Yes, God is good all the time.
Misi nao tātou whawhiwhianga ia me se fwe musika sui whewhilo I lunga o le tātou pon kalame o le Talofa Samoa ia I le nei vaenga o le tai au I le mai moa ma le whawhunga mai fwe o le tātou a tunuu. Tau tō ma le unanga la wala leo le siufongo Samoa le tuaipi ia o le nei fwoi ia pe ona masani ai ia I tai au a solulu o vai asu te itasi ia o le tātou whiloa inga ia o le tātou wala leo ma le vaenga ia po le company a le Esco Motors ia lea ua mātou whātasi tuai foi ia ma le sunga ia vaonga ia meise wanita ia o sui o le tātou company ta vale le Esco Motors so se kuenga ta vale ia meise lava o le brand le lei o le Toyota ia I le nei vaenga o le tai au Talofa atu ia I le lua sa se lua ia I le nei vaenga o le tai au Talofa atu tu bai ia meise foi le tātou a ofisa fasalalau le tu IP TV iva so I vo manuia le nei tai au fo e tātou te pole mātou atu wani. Ai oso e lava le la susulu mai ona ave matanga o fie me mawhana whana ele whangai le ele. Tātou tofu ngona le anga le leo le atua. Malo so I fu manuia, good morning. Ia, malo le onu sae, malo foi le folau, malo le tau atai. I tiu te foi mga luenga o le neiva I aso. Ia, talton, si le rea matamea mai le tūlai o le mai tai awani te mana la tau foi pito la au. Ia, mai se foi le la tau ngā luenga. Ia, wa lava le whafonga mai o le tātou atunu. Ia, la fotu e wanita o ani vaenga. Ia, on sila fia le malu Samoa lo mai mom whafonga mai wha mole mole. Whaftai lava tupai. Ia le malo sio tatua tunuu. Ia e whailo atu tatua pau lai maua te le maano no ia pau o loo iai tono tatua stock. O loo maua tatua pau Hiace, Ford, Yaris, o pau Hilux, pau Land Cruiser. Ia e amata mai lava ia le tau tatua pau le lua se lau valus fulu lima. Ia le tau atu lava I lunga le ono se lau lua fulu mo tatua pau Land Cruiser. Ia o lo mau fa ata to ma ata avale ia so se ta avale lava Toyota ia o so se ta avale lava fa ata we vaonga ata o te vaonga malo ta sa tunu o lo mau fa ama ai ata to o ma o tato o sizes ia le ia le tato stock le termine o tato din ono ia o le N100 and 120 ia o ma ana ia lui I pasi ma daina ia o tato N70 said N70 said L o le NS70 ia maala iti I le size leo le NS40 ia o maala na ia lua ita avale la iti ia o maala iti na lua se lau fast full lima le tau ia faso solo tala ia ilunga tato N70 N70 said ia tol se lau fitus fulu fast se lau ia na tato maala popoa ia lua ia pasi ma daina ia e lima se lau fast fulu ma le ono se lau le tau le maalea Ia, o tato service, o tato, o totonga uma tato ta avale. Ia whapeona, a whape puka tulo sa ia mamea. I le tato vaenga le service. Ia, o le ngaluenga le hamato, o le ave uma o totonga o parts. Ia, e whatino I nai le service o le ta avale. Ia e whailo atu fo ia le malo tato atunu. E ma whai fo iona a whape i eise, po se oil filter. Ia po le alava se whamama te mana o mia. Ia e maise alava tato, ia e whai e lato sa. Wa e whai ia tato insignia tato atunu. E whai lava lato sa. E ma whai fo iona tusu atu, e ma whai iona whaatau atu fo ia ese atu I le tato vaenga. Ia o le numera maua I mātou o le lua fitu tasi I vai mea o iai ia tato fale parts. Ia tali ai le tala tato fale fo. Hopefully very soon. Ia ai Fesilimo Edward Pavel Awatu ia po estino fo I Mosef Soswan whaptai tipai. Ia, malo whaptai o le vaenga vui leo o pātio ta avalele na e ta ua ia wai te le nisi o le malo le atunu e Fesilingia mai. Tūlanga vui le e selfal ta avalele te le whaitau mai ai. A le anga ia tu sa ilis pia pātio vaenga ia. Mwhaiona e whamanino le tūlanga le pen whaiona e tali ai tātou official tūlanga le ai mesel tātou company. Ia o e whamanina atu lava e na o taavale Toyota lava. Taavale Toyota lava e mawhaiona maua tu ele au nanga lea. Ona fo ia o le asko male Toyota e tau lava ona support e mātou ia taavale o au mai tutonu ma whatau ina tonu tatu atunu. Ai o le wingala o whamatalanga e mawhaiona ne I te iwa whapea e just because ele o servicing ai olo sa but e mawhai whaona su e atu ia pātolo taavale.
e le mato au nanga afapele o mau e tono le stock ia e whai ona mato o kaina mo oi pau lava le me mana o mia e mana o mia o ma details o lo sa o lo serial number o lo model number ia o mea umalava ia e mateo te tilo ai ia ona mato vaaila ia po ata to partner basao ia ma fa mautu ia kako ia ona tamawhaile au mai mo oi I le brand na leo Toyota i le brand lava leo Toyota ai e telefo ia ona su e atu ia e maua fo ia to tono le stock so if we have it in stock we can give it to you and if we don't we can order it for you. Ja, maar lo fa sta. En fa ona to fa menino vai ngale o pa ta vale. Wa le o le ale tau ia matulanga foi ia wa le tele na mai mo ma fa fong mel ta to no fa mol mol. Ile exercises mala tu tau le fa nga solo ia pa ta vale fa mol mol. Ja, fa tai lava tpa. Ja. Okay, so tato amata meala i le pa'u laititile o le tasiva lima R15C. So le pa'u le lua se lau valus fulu lima lona tau. I o le pa'u la le alu e ta vale la iti. We're talking about Corolla, ta vale Corolla o Axio o Yaris. O twainga ta vale na e alu e le pa'u le lua se lau valus fulu lima lona tau. Fa ingoa ia le ta'u masan Pa'u fulu lima. Me o le whaingo fie nai, ngai kau rei loe kakau re-coach. Ia, moni. Sau o sulu lima, ia o sulu lima la, sai sulu lima, o ingo le rim. Ia. O le sitato pa'u sulu lima le iai, o le dua o lima ono lima. So, o le pa'u lan ngai alu e kako van 4, le Ace van, ia ma le mata vale le o le RAV4, o lana tau e lua se lau lima todo. Mana ia lava le tau pa'u, it's really good tires. O le pa'u leo le lua lima ono lima sifuru fitu, ia e tolu se lau lima sifuru le tau. So, whaasolo mea la, ia isi tatou pa'u ia. Pa'u lana su fitu wanita o le ala le kamanga ai aluai. Well, it depends. O le pa'u lea, it's either o le Hilux. Piki apu, Piki apu, four-wheel drive. It depends ala i lau rim. Peonga e sau ngoa, rim su lima, rim su ongo, rim su fiku. So it depends ala a watu ta vale o lai alu le rim su fitu. Ia, o le pa'u lea mo oi, a whapea lai alu le rim su valu su wonu. Yeah, or the size le. We all have different options. It's asile le Hilux. Yeah, ese umatoinga sizes o pa uma sizes o rim e maua ia tato. So fa mole su atu I ole ofisa be vala au watu. Yeah, e mawhaiwha aona, I'll just give a tip. Onga e kele mese ale tu pa matou te mai tai matou ma whai mawhili. Yeah, e le malama te le I tulanga I sizes o pa'u. Ia ai mawhai lava, it's so simple. Lo sa vale a koe whawhal pa'u lo sa. E ia le, kusa le ia prints le lunga. Le tau mai sizes. Mai ale size lunga so se pa'u lava o le ta vale. Ai a whapea foi la oe ia a whapea wa o makoa I le iloa ko ale size o pa'u o lo ta vale. E maua fo ile information le I lunga o lo ta vale. E mawhai ana e tanga ta tala al whaitu o lo ta vale. E ia kama I plates every car has that plate, every tire has that size. A whapea ele o mautinoa. Ia o mea ia mawhai ana sosoani ia te oi. Ia onga e wala au mai lola. Ia o isi kei mea ke wala au. Ia makoa I malama le mako ti make I loa le leia. Koe ngā pa'u e whekau I mo oe. We just need o le ale rim. Ia, male sizes. Male size. Ia o se sosoani atu na. I hope that's a good tip. For us, our listeners today. Ja, maar lo fa tai fai na so so mai le tulanga va mole vaonga ya me se foi ya o la foi tom foi bel pitola au ya wanita ya tulanga spare parts service ya me se foi tato ko ta vale va mol ya malo fa tai pa o va ya sunte ni sama ta sanga tua I le solulu nente ni mo wasina o te mi panga noa pe a umalo vivis ha fe atu inai va I mato office awal topea awal fala tia mo wasina o avano se full minute se full lima e ana e fa solo e lola e pa ese sai folinga po fea le pa o tar fe ngai malosa awale mo se ma file mo ma stende wanit e uma le ai o mele solo ele ia fe to se va mo malo tu ma to ai oia fa te ai se le ma vesile yo ma fofa a fe atu peto lima to ono le aso
mana ia se tau sila awai la foi mo pa wa isi company isi tato pisinisi ai le lo lo atu la vai le pa u la va le support me tato company ta vale le na te au mai ona isi sila le mai tanga o le si me o te fia fa manatu ni ta au mo falo ese le langona pe a umana sui pa utupa moni fo umarola le fa a fai tele so liel tu la fono le sao te ia o so la so tu la fono o le man nei fo pa ta to fo ye na me ai mo ye salo pe ta mutani si sai si amato e ta un ofie ni si al market ta tonu la vo pia ai le ya lo sumai ena e manino le foi seta foi le pete masa salo pe fetawi ono le anangata ia pe foi la ta we wani ta ole tato piki apule a Toyota Hilux ese uma great po suffix o le sila ka ko standard la ya lu pa usul fitu ni man tu bo foi la na ya ta po kala melena vili ma ye to in se fa mo le fatu ya va pe ye se si ke pu vole le o so lo ma tu i lunga pa usul fiku la o la va usul fitu ma bo lunga mo ta tu ia lono winga ele tanto e alu to ina malano tu il pick up como qui foi lalo cavale maulalo al peo le fata ta inga al pausul fitu pausul valu mal paulus fulu mo volunga ia al meleta o le ground clearance mai lalo le awala nga ilunga ile ta vale le afio tonu mal tala al fafo ia fu fa pena ai pe to so sonia to na ile tu langa al tatianga sai jo pa ia mare tau mare se al mata talo alna asesiatu ele te ia o tonu fenga fo le melo le mana o toma e tango i manu o le ali o le awa o mota to ni tayo se su atu matala to au tango le pa ma e tau le sai na matua fo lo le o pa o lo tawa mana e tele tonu i mo sino pa u ai le ta u atu e te su atu e le alta noma fa sanga ni ta se tau e ta la fe ngai ia malo faftai mo le tulaga leo le toe faapulaina foi o le pito la au ia pe ona saunoai foi le suga e wanita ia se atu e le suga vaoga ia i le tulaga ia ua le sitoina ma le silomatua e mese foi ia nei malo le atunuu le mai moa mai fafo ia e talanoa atu lo le suga e vaoga i tau tatou taavale te ia le ua naunau naunau mai le tamaitiiti ia po o le fanau foi faatau se taavale ia mese ai la le ua faafoga mai e le tatou taavale lea le faape pausfulufitu le e maualalo ia foi le first step e soasoani mo nai tatou matua tausi ia faamole vaoga faafetai lava tupaʻi e se foʻi le manai o lo siufofoga e tu sa pe tau tata vale e tonu e fatau o le tala fia masalo le alo le masino au kuso po se te mal tau sanga ni e mai alta tonga luenga le o lo fa alta to showroom e el mele fa malo la vai tato pa anga le ono sa i mala pale ni vai tau o lo fa nga luenga falle a tonu e o lo te mi umai e o to e sui fo linga mata ngo fie le me to te auto va matala awatu ye mo tato fata inga business tato company e le to umi o tato to fa manatu o tato vai ngo fato inga ma marketi le e tato official le container le tu le plaza to tonu le mele e tato ka pa e te sua to alam talato e tala mai la volta to pa na ye mai le valuta e o le aforfa a fa pela te su o mato totalo o te so mata muli tala tua le ia fio to tonu tu i mata tala fa to e ala nga e kele nga loka ke mi umar fa ka ko fa pele o tangata ai ele o la content o la ye to tonu la fa nga lu ai su tu mata la nga e malulu ia pe o ina ma wa ia fa to inga market o tato wa nga le pe on sa no e wani te spare parts o le administration mele tong ye pili ia ma fasili e mo se pe mengi o la tala i vai mea ma o mai tato vaenga na fa pena fo tato pa ta vale ma ta vale ia ma le peno pe fa pe la vera ta vale puka to mo le fale le o ni fale tonu e tu sama boni ma o sia tu lo mana ona tala e mo wai o lo tu mo pe tat fale intini e tai sa valalo tu al tato showroom le fai so tala au nai i pito i tu ale
tato fale me sama sana ye la fa wa ina tato se ina isa vlalo e moli tu fa ftai le malu tato tu wa matana minoi tato ta vale na mat fa sala la solulu te ani ele a fe atu e vai pa o ma ta vale a fe ta vale ia ma lo fa ftai e lo te telen tato ta vale speciale Toyota Hilux ia wa telen na minoi tato Vans o le mele ta lo tu ai ia a fai o se van vole le rent su limal passes ia le leile fu te masina le o uni wa te loe ele o ngata silftia ma le umele i tato o ka le lumanai lo ia i pe fa fita o le ngata le fatu ai pol ti le o tato va e me se va la lo tato si free ia o nisi foi te mi place tato o ka le factory ele o faina familiaina le tato mana ia winga la o ti le foi fa pena fo le o ka tato ta vale al mato talo la a wol fai mi atu ma wol fa tali tato ile te mulmuli pe o le tu langa le restalo tato palota ele fa pela bo ya tu porki ai o tato te tu se o le taimi fai ina na minoi le a mato talo mal tu ala le malo se tato tu no le ia tala au mai ma sili mai a fa jas fa na ia ai o le fa tali se o le masina o le sfara una te ale wa fe mai o ma wa sau sipi ali vong fa kola fa mo o le ba singal ngai le a Sofia la sa o lo mo fa ya ko ke lo ko ki a fa lo la ska ko factory ngai nga sa wa fa lo ia va ku e ta un tato feso ta pena mana tu fo ile to e pose li lo tu pai o ma mau tato market a fa o ya pani fa wo tato ta vale to ia e tolu fama sina e fa ile o kato ata unu le ta vale i Samoa o le mel na le ana mato na una watu fama na tu atu ile fa ilo mai ia ona mato ta pena le ele e tato fa tal no ai ma o mato te pu e a to la vale le anga le mal fa moi a fa ila te o mato proceed ma oka ai le ia se di possible o le risk na mato ai o le meta ua o le o mato fatinoa se mea o lo finangalo ia ile mamalu le tunu ele taimi uma le mato polinga aua nei fa po ia manu o fanga tato ono tato fatali le taimi e fa moi e fa ile fa ta volta vale aua le tele ana e le ngama le laina o le tele o inquiry po fa fasili le ia e o atua e mana o apo o mau aloa te milava lea a tonu e talfe ngai matupe lafo mai mamalu yalom fa na po tu lan fa pena al fautuanga le na mato fa ya mele amatanga ia fa mole le malo le tu o yes fa mo mostavale o fa pe se ma o tupi ia ta pena pe maftu nai ina mato fa ya le take ma ko le risk a va pe la sauta vale ai vili atole bole fetau ele va pe la a veces si fa pui fa mo le tato te va ia o pole me sili le mo folta vale mo nisi mamalu le tulu pe na iftu inga fata itaina e fa ingo fia i langa mamau tato mo market malo fa tai malo sa no le sunga vaonga ia ile ni vai ngole tai o no le tato tai ia ile ni vai ngole tai o me se foi ile ni vai aso ia tal tono mo le si fa popo ngol tato filo inga il verso fo fa mani no ni se vai ai la fotu ile ni vai ngol muli ia o no le tato tai mi fa tu langa no le tato por clame fa mol mole ia fa tai tu pa o le avano muli le tato afiva leo tato alia le tau tai tato ia ele o mo le stato afil teni nei mo le mamalo le fai ma lo le o sai o mato mai tau ina le pio demand po o fa teleina le mana o mia o afi ele masania ia o mele mato te fa maulalo atuai ona o mato tapena aile o masina nei pol masina fo talo masalo pe ato o tasi mal finngalo le il tato soifua lo to soifua mal tato bol e o tu ya kuso o le to yesi me pole na le amata si il tato afta no mai again on mato fu na fai nei masina o tona ia ai fai fo ia pani afiva o lo winga pe o ta vale na va quale oka fa afi ia o lungu winga la po se kengo au kuso kwa makanga au mai ka ko oka ia nan to fai lo fa pe na mal mato fa maulalo te lo ala vale ngai le ngalu lue mal puno wa io tato sectors nei ele fisheries e wale le fongata o mafa ia ma wa foi se le ni molto ma ai ngole tu ia pangale o te ngese la ti ono o vavel to mana a wole tal fe ngai mal me masani ai ale ala un mato fa fo anga
alualu mamau ma talfea ngai talfea unga ina ia mwhai ona tātou o whaatasi I loutou whina ngalo manao mana matou tau mwhai au o na whamalia tātou ia pei na pau ia o nai mata upu nei tai au tupai e mo lia tu whaftai tātou atunu le lango sua tātou company ia o ia nei tai mele o lo whale leia tātou showroom male sentai tau nuu au tō waa iai ia ai a fai o ia se me o misi pe fa nga me ta telefoni pe anta au o varu se lau tato leina na landline po le lua fit ta simo tato official e mai me ia ai o ma ua e kam fai e kila telefoni le lusul fai tu la fitu asu fitu lua onta stasi lipa vaonga o le fitu lua ono tasi lua o le numera na wani ta al fala la tele o taimi e pe telefoni 24/7 lua ono tasi lua e manuia tele fai vole nei aso ma le falo alo ma lo faftai sau noe la sunga vaonga ia ile nei fo I vai ngole tai au ia pe ona mai mo fa fonga me le tanto atu no ile tanto por kalamba le Talofa Samoa ma le tanto fa antana noanga ma le company ale Esco Motors ia ile nei fo I vai nga o le tai au me se le vai aso mo se tato filo inga ia ma le Esco Motors ia ile vai aso fo tala fa la wilo nisi o la to pa o maulalo e nisi o la to fa la wilo fa nga solo e ala spare parts o pa ta vale ia me se fo yo ta vale ma fi va pe fa fonga me le tanto atu no ia tau lunga to foi mal tanto po kalame le Talofa Samoa mai ama ole ma te Filipepe ia le ase upu se tala wole tau tamali malu ave fale un tufi ngalo manu tele ina le fenga le tanto atunu ia mati ute mangalu wenga le nei aso tai to lua ina pe ai fa fianga musika sui fe filo ia la wala leo ale tu ai pi ia fa fonga le tanto atunu ia tanto telefon mai le tio fa va malo New Zealand ile ngana fa Britannia RNZ Pacific News Talofa Koe ang Manu ulale mamai te vam sa fai. Solomon Islands Prime Minister Jeremiah Manili has condemned the pursuit of deep-sea mining in the Pacific at the UN Ocean Conference underway in France. Addressing delegates in Nice, Mr. Manili says his country has placed a moratorium on deep-sea prospecting and mining. He says the world's oceans face three planetary crises: biodiversity loss, pollution and climate change. Despite this, some are pursuing deep-sea mining with minimal regard for scientific understanding, environmental risks and global consensus. We must move beyond rhetoric to concrete actions